Hei hi akaswani aizolani changchin thar achiar tu civil ruata Mizoram Lok Sabha in thana vote laza chinchia tharbera vote laza ta pungsheta za somnga paruk point pariat pasari atla India le Myanmar in kalpo na le chu hon le anito Lok Sabha in than tho thumna tura chu tumte le khathelu endik ania naktu thleng in nu do le thei aniang India long sipai pol ta chuan exercise Purvi le har ming voin khochak tuipuya nun chan anzir Mizoram Lok Sabha in thana vote laza thria tharbera vote laza ta pungsheta za somnga paruk point pariat pasari atlani Mizoram Lok Sabha biala hian polling station sangkhazan hi somsari paruk aoma heta vote lazat hi form 17A le khapoimo dangte mangin chinchia fel ani towa vote la zongjong chu nuali singriat sang sari za pathum ania mi povo thak nuai ni singli sang khazan hi som pathum an oma meiche vote thak nuai ni singli sanga zariat anom boka postal ballot manga vote la le EPBS manga vote la te chirtel alani lawani tun tumin thana khan assembly bial anga vote lak that berna chu tuichong longtlai district ni in vote la hi za somsari pani point pali pariat ania vote la atlem berna chu Aizawl East 1 Aizawl district ania vote la za chu za somli pariat point pani ani postal ballot le electronically transmitted postal ballot system ETPBS kaltlanga vote la chirtel alani lawa postal ballot kaltlanga vote la za chu April ni som pakua sang ni som ni pali thleng khan sang ni za pasari ania hengtei home voting atanga vote la sakhaj ko somriat pathum le essential service vote za som ni pali ania electronically transmitted postal ballot system kaltlanga thon chua service voter sangli zaruk somko pathum te vote hak za thi hriat thei alani lo bok ani kumsang hajwa somsari pasari atang khan Lok Sabha MP thanpui hi voisom pani buat sai aloni towa vote tlak that ber tum chu kumsang hajwa somko paruk kha ni in vote la za chu za somsari pathum point pali pakhat ania achiat ber tum chu kumsang hajwa somsari pasari khani in vote la za chu za somli pakwa point pakwa pani ani hei baka hian kumsang ni somni palia vote la za ayatlem hi tum ni dang alaoma kumsang hajwa somriata za somnga paruk point pakhat pani le kumsang hi pakua za somnga pakhat point pariat paruk ani hriat theichina tun tum Lok Sabha in thana polling stationa vote hak zinga upaber chu puthang lian luma longtlai college vengami ania kumsa pali ania vote hak zinga a upaber dot tu chu pisang kili ramhlun north Aizawl ania kumsa pathummi ani Assam Rifles ta chuan nimin chonu herdar khata khan zokhothar le khomoi inkara rampani te in kalpona gate an khar chu an hongle to thudon naina soidanin ramri gate hi April ni somthum thleng hon chun zom anianga mei ni khata tanga khar chun zom le ani ang puan tongin vote thak ni tlai darli khan serchi pa om Assam Rifles commandant chuan zokhothar khotlang hruai tu te le zokhothar ra le lam khomoi khotlang hruai tu te triaw le ya thil poimo soipui tura in soin ako khoma zokhothar VCP pulal muan puan hena tanga thudon danin in than vote thak hun top main zokhothar khotlang hruai tu te hi triaw lui kama ko annia tuna tangin thule ma chuan India le Myanmar in karam ri chu khar ani atia engtikong main in tlopo atheiri lo atipoka hei wang hian zokhothar le khomoi khotlang hruai tu te anlung oi lo hle ani Aizawl khopui tuilak na tlong lui fin tu korbol lo then fai bei pui chu save the riparian pol chuan an thak meka nimin khan natlang pui ko ania an tho chua voisom ni na tur ania mi thanem ngai engamozan natlangin an chuak ani save the riparian hian an na tho hi ni somni chung o tura ruwa man ni ma se bol hlo tama wangin an du anga chakin na an thok theilawa an ho tu te soidanin sakhisi luilama an kut thak kharnan natlang pui ko ania hriat theichina Zotrek MZP BVP Racing Team ZMC Depurification Model Vengle mi thanem ngai engamoza 10 an natlan puidona heng baka hian tlom ngai natlang the piang thok chuak turin an som tian soibok ani frontline leader Romal Soma soidanin ni somni chunga an nathoa natlan zom du an ombel zela an tho to mi pui thlopna an hmu tha
veng sang sang atangin an natlang thin ti soin sarkar lam chu Lok Sabha in thana wangin an la che theilawa mi thonhem ngai sum tling khom atangin na an thoka tun thlenga tranpuina lu za chu cheng nuai ni chuang atling to ani frontline leader soidanin luidung chu atopleya bolhlo boma an mangani deu berti asoya anti faisa an lo paile zel boka bek tam tak an char khom le thin ti soin septic tank thi chu luya pai tlang anom thin boka aizol tuitlan ani awangin theitopa uluk apoimo ti asoyani puromal soma soidanin an hatlang chu march ni somni parukhan AMC mayor pularin enga sai lo chuana honga mission veng thang le model veng in rina atangin anchana mi pui thopna mun rang rang atangin andong chu lom ati thwa soi bok ani Central Jail aizol atang mek Mei Chiatatan District Legal Services Authority aizol bultumin training buat sai sak anni nimina honna hun chu Justice Marley Van Kung Guwahati High Court Judge chuan Ahman Puya Jail tang mek ta chu thanhem ngai taka skill development training chu kalpui turin asoma hengan thil zirte manga khwale tui tha ni turle pathian jana thin lungpu zel turin acha jail tang Mei Chiate momo in fiamna bungro rang rang ahlan ngal bok ani Pilar Rocha Miral te MJS District Legal Services Authority aizol secretary chuan skill development training Mei Chia tang mek te tan an buat sai chu National Legal Services Authority scheme atanga ruwa man ani thua soya nalsa scheme atang hian jail tang mek ta chu an tan chunga nun phungpa ngai an zo thena turin training rang rang pek an ni dona herem chana himang tangkaya an zirtirna donte jail an chua san hnu poa eizon na nget an lo nei nan le anin todel ngai na tura malak na man tangkaya tul thu asoi bokani he training a hian changur puan thui puanta beauty culture le samtan ba ka eitur chi rang rang siam dan te chu mithiam ten an zirtir don thuatar lang boka training program honna hian puar wanal sota IG prison point thuasoya Central Jail ho tu tele thok tu te he huna hian an tel bok ani chanchin thar hi kaswani aizola tanga puan ani Nimin Khan Lok Sabha in than tho thumna tura chu tumtele khathelu endik ania naktuk tho tran thleng khian in nu do le thei aniang Lok Sabha in than tho thumna tura chu tumte tan zir top ni thleng khian ming thelu hun hon ani bok Lok Sabha in than tho thumna atan hian thathar mei ni saria vote thak ani dona he huna hian state som le UT pani huam chunga parliament bial som kwa palia vote thak aniang heti lai hian Lok Sabha in than tho li na chu tur ta na ming thelu hun hon mek ania Tholina hian state pakwale Jammu and Kashmir UT Parliament Bill somkwa paruka me ni som pathum khian vote thak ani donani in than tholina chu turtan tun thani somni panga thleng ming thelu hun hon ani Lok Sabha in than tho ni na tun thani somni paruka vote thak tura po ngor taka campaign mek ani bok voin hi Jain sa khobetu te kut poimo Mahavir Jayanti ania hemi pol hian Prime Minister Narendra Modi chuan chawhmadar som khian New Delhi Bharat Mandapama Bhagwan Mahavir Nirvan Mahotsav voi sang ni janga somnga na ahongdona hemi rual hian hemi puala buat sai stamp le poisa thir atlang zardon bokani Bhagwan Mahavir chu tirthankar Jain sa kho betu te sa kho pui thiam somni palina nia remna le muanna in unaw na thlen tuangai ania tharum tholo thudik tran ruk lo hursual na laka filim le chak na sual ti re ti ta chu athu kenani hemi pual hian voin hian sarkar chuan Jain sa khozoi tu tenen Bharat Mandapama namsi arang pholan program chi rang rang abuat sai don ani India long sipai pol Indian Navy ta chuan exercise purvi le har ming voin khochak tuipuya nun chan anzir hei hi India tuipuya himna chom nung tura long sipai ten anti dan phungpa ngai zul zuya che na nia Defense Ministry thu chuena soidanin henun chanchirna hian longlian tui hnuailong indo thona le special force tepo antela atakaral thuam chelek dan tele indo nun chanchi rang rang hloting takin anzirani United States suan Pakistan nena ballistic missile siamna tura abung rang anpe kawangin China le Belarus company te arhek chungte chu China in khuar company pathum le Belarus in khuar company pakhatania heng company te hian Pakistan nena Pakistan in missile siam chua atum mek na man ro poimo an tum sak ani chanchin tharpuan ti top main chanchin tlang pui
Mizoram Lok Sabha in thana vote laza chin chia tharbera vote laza ta pung kheta za somnga paruk point pariat pasari atla India le Myanmar in kalpo na le chu hon le ani to Lok Sabha in than tho thumna tura chu tumte le khathe lu en dikania naktu thleng in hnu do le thei ani India long sipai pol ta chuan exercise purvi le har hming fu in kho chak tuipuya nun chan anzir chuti jong chu chan chin thar kan puan thei chuani